Yembiriba Punamapu, Sarsan Salman Impact News ke Manunga Taramno Sari. Gasi Manunga topic say when Kokomi meets Amit Shah habis today, Ngasi Union Home Minister Amit Shah Lakpiba Impalda Duga Maruina project Kayama Wagi Bogi Foundation Stone let to Biramba Duga Atopa complete oraba projecting Sanga Biramba Maraksta Misana Tilibamiam Bisu Bason Spiduna address tawbiki aduga maruina masigi kangjebung hapta kangjebung events ki matungda mayamna yamna khawran ngainariba maruina manipur ki praja sing manipur ki civil society organization praja gi mihusin birakanda union home minister misa unakiba kari kari wafam thamkiba aduga kari kari wafam buna paukhumoina thambiramba haibasigi matangda kumna khana janaba tanjani Lengin biriba guest singde aigi thing pabiriba say Jitendra Ningomba assistant coordinator Kokomini Kokomise Assembly Kokomi ki full form na coordinating committee on Manipur's integrity haibisane ai hana roja Jitendra Taram loksari roja Jitendra oida aigi ne hek yeta thangna familiar bise Ketimem Premchan reporter Impact News ni aduga Impact News ki so host ne anchor ne madudi manuhun asu koigi Ketimem Premchan aduma host tobi hapta amda mulak aduga ngasi ki maroina Premchan pusanjabaki khwaitiki maroi bamaram se Mahak Singh se Amit Shah ki hapta kagjebu ki event se hek hobadagi na loi phawba ground reporting mahak na tawbibani aduna thambira bawafam sing aduga haibiramba thammamba bawafam sing tuda kari kari miyeng da thamami aduga Manipur ki praja sing goina kari kari kanaba pirammi haibi matang da ai mangonda hangjadoini ai hanana ai Premchan su taram noksari yan anba questions de oja jiten lakchap ta oja jitendra maroina pung kya da digi unaba changbi pung kya muk lasting hoi Amit Shah unabi bedo kari kari wafam thambi ke Kokomi ki side tagi Manipur praja miyam ki musin birakanda aduga Amit Shah ki side tagi as a union home minister pakhum kari kari phangbira kese ai hajike koi gasi si Kokomi gi mui taruk na sabat team ama delicate team ama koi Union Home Minister koi Amit Shah unanaba koi invite ama lakpadagi koi chachai koi unurjur bopom ji koi gi BOC da laiba koi chingmarong da laiba koi classic grandi dani hai aduda koi minute kun gani thui koi kono koi wari sanabagi tanja phangi haita yam nungai bo mana ngasi koi sanaba wari sanadingai mamangda Manipur da laiba tongan ba koigi major community ni haina leibiriba United Naga Council gi kuki inpi Manipur gi aduga jelorang bogdi koigi Nagaland Manipur sum Assam gi yo koigi CSO team mayam sing che koi pulok mafum mad hol mad lemini haita aduda koi yamna friendly oiba amusung brother and sister gi maong haita re yamna nungai ba atmosphere am de leni tobutubu magi manungda kari kari tongnoram gudi gi haibudino tongan mafum mane koi wari tongan unabadina unabaganda aduga kari kari haina bra koi sum phagi tawnei koi gi di there is memorandum yawde amakande yawde koi gi di thoina unabad sum matok ta da bani ramdi India government di koi gi haibum tokuta haigre haidana haire mayam se noktana kuki gi kangusu aduga nagagi kangusu adum matowe han ba unabasi han unabasi koi gi jelorong bogdi gi kangu unei haitare makoi unera matungda mathangda mok koi gi NP Manipur unei then adugu matungda UNC unei adugu matungda koi unabani koi unabajida manungda maru oina koi gi honorable chief minister koi gi chief minister lebirame aduga Amit Shah lerame honorable samna nungai bu model me haitare kone sange sangkana watto kana koi gi maru oina mangonda greeting to ba haitare koi gi lerum phi ma ille aduga koi gi sagol gi polo gi ma akoi pi mangonda momento pi aduga wari sanar pa hor pasida ayam nungai bu mud amada hore haitar ahan ba inner line permit system gi kun thaja dana lena mo pon ma khongdok tok sulakpa adugo pot mama aduna kitang safa ba pot ma leigi bagi koi wafum ma haibet phongtu e then adugo matungda hojuk juk leidi ba akoi gi Manipur gi people sing that not only for the Beli peoples leidi ba ching de su tam de su leidi ba akoi gi miam singsida tangdu leita da ba makhak nuai da amakhak le moruna hoki ba chai kya gi mamang gi long struggle tawduna la ba adugumba kogi kanu amagi lal hobu loop amagi solution purang no bkhona ba matamda ekhoida kitang
तंदु लेता पोट से मसी यारगदी अखोई वामले शांति से अथु मतम तो शांति लेसन बिरो कंथमचे अखोई शांति तौरपदा अखोई याम थुना अखोई वेलकम तौई अदुगा लोइना शांति की वाख पकनो पुरकप मतमदा अदुकी फुरुक की मिंगदा अमगी मिंगदा अखोई तौबिगनु अखोई इंक्लूसिव ओइब पोट मदा अखोई तौबिबदु कछु कायदे हाना ममांगदा ऑनरेबल दा अखोई हाना 2017 दा 2019 दा थमजकी बखोई वारेप अदो मदुगी पोते अखोई कछु होंब लेते अखोई कंप्रोमाइज तौजरोय अखोई थमे मंगोंदा अद सिगी सोल्यूशन सिना मरम ओजना अखोइदा हायें हाउ की बची क्या की ममांगदगी डिग्निटी लेना को इंटीग्रिटी दा एडमिनिस्ट्रेशन दा अदुग बाउंड्री दा कायदा पोसे कोई पामे अदो होजि होजि कनोगी कनोना करी खनबिरिबगे करी सोल्यूशन होम मिनिस्टर ना करी खनबिरिबगे अदगी अखोइना मसिदा तब मतमदा अखोइदसु कनागुम थंगनरिबा नाइबरिंग कांग्रेस सिक्सना अखोइदा येले हाबगी वाखनबा तोंगाना खनमसु लई मदु तौबिदना बना हायकांदा माना है अखोई इंडिया गवर्नमेंट की हानसु हाइख्रे अखोई हानसु कनो तौग्रे नोई नखोइना ममांग लाखपो मतमदा एग्रीमेंट ईयू खुद इनजे हाबदो अदो एग्रीमेंट इनद्रगसु स्टिल हुजु फावबद लेरिस्ती नखोइना पामदबो पोट अखोई किस तौरो मलमदी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन दा कायब तबक्ति मणिपुर की कनुना इंडिया गवर्नमेंट तौरोय बिकॉज अखोई नखोइना हाइबगी मतुंग इना अमसुंग इतिहास दा लेजबगी मतुंगना मणिपुर की इतिहास मणिपुर की हिस्ट्री मणिपुर की कल्चर पर मणिपुर की ट्रेडिशन दा कयिमसु अकायबा पोटु अखोई सोल्यूशन सिना मरम बोरोहलोय तौरोय बो पोसे याम फजन थमे हाइतारे देन अदुगी मतुंगदा अखोइना खलम पोसे होय मखोइना हाइजब तारगसु अखोइददी एनी लेंगा पोसे हाइतारे अखोइना करिगुम डिमांड अम तान बतारगसु मियांग ओइब डिमांड अम तारगसु इशू से मरुना अखोई मई हौद्रगदी या याद हाइतारे ममांगी सहीदा अखोई सिटीजन एमेंडमेंट बिल की मतंगदसु मणिपुर पुमसे अमसु नॉर्थ ईस्ट लेबमसे हौरकांदा काइनि थंगदा आइल बी दो अदुना सेव तौबगी पिरखि हाइतारे अलमाय तौदन हाइबनिना मांगना अलमायदी एश्योर तौय अदुबो हाउ फार कया न मदु सुमगुदुरिबनो लालेगुदुन हाइबदुदी अखोई येंखिब तारे हाइतारे अहानबगी राउंड थैंक यू प्रेमचंद ngasi se hek ayuktagi horkanda loiba phawba amisa lakpa amisa satri phawba cover tawbiba hapta kangjebung event se marone being a reporter very yamna experience level reporter moina premchand ngasai union home minister misana thamira mo phom sing marone manipur gi oina paikhalakadaba project sing major project sing gi inauguration akoi foundation stand foundation led tawbiramba aduga marone complete oraba project another ahum ama haibatai marone thawal multipurpose dam gi ma aduga highway gi ma state ki highway di ojaba sigumba sing se kaya maruoi aduga paikhatlakadaba project sing tana karam karamba maruoi ba haidi manipur ki prajada masina complete orapakanda yes karigumba khara dimit mangda uba phangani achaw ahom omdi urani kai se premchand kamai thambini okay ngasi ayukti hon hai tare koina som yengjaba matamda as a reporter moina hek kogi function se houdring ai dagi hai tare adi hanagi as usual moi kogi BBI ma lakpri hona bi koina kogi security arrangement hamna phajna tawe ado masigi mathakta hoisu covid ki pandemic laibina changda dawba kogi miyam sing hai tare press OBI police OBI na tragana public miyam sing moina kogi कोई थर्मल स्क्रीनिंग बहुत तौर कांदा सेक्शन ना तौबी मन मीडिया में चाव ताय दुगा अमित शाह की वफम सिंह लागू मतमदा अने सुमिंग जब दाय तारे अयाम बना कोई की सकुत थोरांगी वफम सिंह माना हेना फोकस तौर कांदा पैकेट खिबसिंग पैकेट कदबसिंग करी करी तौखरबगे हाइबरा सिदा हेना युफम मोर कांदा कोई की बीजेपी की लेंगाक सिव सिंथावना या पॉइंट तौबी अदुगा मसिगी मरक्ता कोई माना चौक थोराउसिंग मतंग माना फुंगलुखिबा दुगी मथक्ता कोइना पुकटपा याबा पॉइंटसिंग दे कोइना नाइजरमबदी रिपोर्टर मोइना म्यामदा इ पाउ खंगनिंग मोइना करम करम इशूसिंग पुखलकांदा करी करी पॉइंट हायकदगे हाइबुदी माना फंक्शन से लोरे मतुंगदा सीएसओ म्याम उनगनी हाइबि वफमबुदी कोइना हांदगे होन खंगगसु म्याम ममांगदा करी करी एश्योरेंस कुंबा करी करी थाजब याबा इशूसिंग मरुइना कोगी नागा पीसो की ओरगसु नटगना बॉर्डर की ओरगसु लेबुसिंग से पलंब याबगे हाइबसे कोइना गाइबने दुमकु मसी नाकुइना हाइब तारे नसाय कोगी तामुजनजु पनबि हिबाय तारे मागी स्पेस दुदुम यावे मणिपुर की सीएसओ सिंग मकोइना पिरकपा कोइदा थाजब थंबियु एंड द गवर्नमेंट थाजब थंबियु मकोगी थाजब दो कोइना कदुम मांगलोय yes मसीमा तसेंगना हारमी मसीमा थाजब मांगलोय हाइनिंग पॉइंट से मरुइना अकोइना सुम ममांगैदगी हौना फॉलो अप तौर लागु मतमदा
मरुइना खोगी मणिपुर की सीएसओ सिंग मरुइना कोकोमी गुम लेदिबा म्यामसिना पिशन खिबा अपाम्बा डिमांड सिंग मनुंगदि खोगी मणिपुर काइदबा मणिपुर की मनुंगदा खोगी तोंगान सोलक याबा खोगी बाउंड्री नि खंगदे खोगी इमोशनल इंटीग्रिटी नि खंगदे लेदिबा म्यामसि सोगंदनाबुगी वफम से यामना मसा काइन थमखिबनिना मसिगुम म्यामसि अमुकसु हना खोगी कोकोमी मार्केट थंबिरि हायबनिना मसिगी मतंगसिमा माना पलमिदु यामना कोइना हारगसु चपचाबा मदि म्यामदा हाइदि मणिपुर सोखलोय हाइबसिमदि खंबिरो हाइबि वफम मदि सिग्नल ओइना पिबिरमबुगी मवंगने अदुगसु मथक्ता खोगी बीजेपी गा कांग्रेस से यामना खोई ममांगाइदि हौना अमना मबु हुनबसि दम तोय थोको लाय हाइतारे खोगी ओपोजिशन गा खोगी रूलिंग पार्टी गा हुनबसिनि मरक्ता पार्टी नि सिनि हेना हुनरगा लाकपगी ट्रेन की मनुंग से नंगासिसु मदुगी पार्ट अमा चिथबदि नते मरुना हाइकांदा खोगी कांग्रेस पालंगे मतमदा खोगी अमित शाह ना हाइबिरमबसि मणिपुर लेरिबा खुलाई पाइबसिंग से कोइसे खुलाई थादो हलकाना मेनस्ट्रीम लाकनबा पानो होनरमदे अदगी ओनली जत्रा हुलंबा उरेप उयुम तमंबा मसी खतने अदुगा लोशनबदी अखोइना लोशनबदी अखोगी बीजेपी नाक ला मतुंगदा क्वेश्चन चेलकांदा मिनिस्टर सिंग से 15 days खुदिगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा मिनिस्टर मम थारकांदा बकोई सिंग से अखोगी प्रोजेक्ट सिंग याम निथिन यंगछलकांदा लोशनली मखोगी मथौदी अखोगी कांग्रेस लेंगा की मतमदी जत्रा हुलंब खतनी लोशनबदी अखोइना लोशन जबनी हावा हुकुम सिबौता याम क्लियर ओइना हारकाना नकोइना ना कांग्रेस गवर्नमेंट मतमदुगी याम सांग नॉर्थ ईस्ट पालम सिंग दुबु चैबगी ममिम सुदम उ फंगी ngasi speech ta yes thank you I premchan e phathai ngong dong lak sage Jitendra Maroina Huziki Hoiki Pistoki Makatarak, final agreement Sima signed down the game Tangdu Leta, the Bumudi, Ainkanbada, Union Home Minister na Mamanga, the leader, Kokomigi representative, the Peter Batusu, assurance Pibire, Nasisu, Yamnungaina, Odan Tambibaniko, Saki, body language to Yamnungai, Aduga Maroina, Yamna, Kani Wadi Shaningba, exchange of Nasai Wadi Miam, the Libramania to assurance Santa to Peter Mina, Taja Bibom, the soil, and one enkali Yam Chow, Nahana Taja by Mataka. Nganang Kokomina press conference to Bukanda, Manipur gi Oina, Quigi Indian Quigi Constitution framework, Manung State, special status Hibam level. I know Hanjaning is Nangasi Unabada, Madu Wapam do Pukat Pibra, Aduga Pukat Piragadi, Union Home Minister, Amisagi, Saitaki response on this. Sigi matang sida akoina hapet na kanopal me hatar iswe kano si matang da ko ngarang mi phom me akoina hai hogdoi ba matang du kino da sar na budi aya saidu wari du makhana lakse du se sar na budi short to bire akoigi karim da kai ro haina adubu akoigi mamang da yamna bitter experience me yam ma lei khibanina akoi we need to do something akoi kari ko makhari de mathau ta ba akoi uigadori tongan bar sourcing lagi phangbugi matung ina Naga Territorial Council ama sema yabi utop possibility ama leire haina sutai or atopa amada aikoina mu kokomi gi site gi aikogi furup ki mingda aikogi autonomy netraga territorial council pi ba yaro haina ating balai badigi aikogi furup ki ming tha dabida miyog dabida northern aduga central amusung southern territorial council pi ba yabi pot malai haina su rumors oina mayam tai kadai pau chumon khangde aduna hauji ekoina anob lambi ma thiba mathau tare ne khanbadegi ekoina preparation tawi we need koi preparation tawi nganang si smai dogdana manipur miam go people convention ma pangthu e hairiba people convention aduda miam na pibirekba miam na pibik suggestion amodgi matungina ekoi india gi constitution gi framework manung haida india gi within constitution sida constitution yaba pot ekoi hujik leriba makoina divide and rule toge haiba posit tawrukna ba oiba inclusive oiba haidare tongan ba akoigi furuk mayam singsibu konsin ba yaba apun wigi oiba akoigi status ama piba taragadi hojik naga gi oiro kuki gi oiro central go plop tokhoga modugi tawba taragadi akoi punna hena yai famina ba pot am oigani haibagi pot ama kanu tawi haina akoina kitang kangthok pai tare adu mahana hojiksi adu no kuina pudu hojik matam kitang sabu ale hana hai man hai adu kitang matam sabu ali adu let us discuss later talk se haiba akoina haina sarmasi gi posina karigumba sarhojina kanu oina pung changna kanu to bitar gadi leiriba manipur gi leiriba ato state siga atoba state siga manadragasu manipur population yamjadragasu picture gasu
लेरिबो इथनिक ग्रुप मसिंग याम यामनिना लेरिबो इथनिक ग्रुप मयाम सिंग सिगी मागी डिग्निटी मागी आइडेंटिटी मागी कल्चर मागी ट्रेडिशन दा राइट रेस्पेक्ट तोरगा मागी मागी फुंगफुम तोकबो राइट सिंग फंगबा अदुगा मरु ओइना अचौबा कम्युनिटी कांगुसिंगना मकोइना रिप्रेजेंटेटिव खनबा मतमदा मियामगी खनबा मतमदा मखोइ खक्तंग खुदोंग साबा लेगदबा अदुगा मसिंग यामजदबा लिगना लेबा कम्युनिटी अमा डिस्टिंग ओइना लेदि लेजरबा ममांग होगिबा कयादगी लेजरब कांगुदी मियामगी ओइबो मिहुद ओइबदो मधु ओइबदा possibility ओइगदा ओइरुदबन मरम ओदना मखोइ बो बेवार तोबो ओइना बाइकेमेरल सिस्टम दा लेजिस्लेटिव काउंसिल अम सेमगी अखोइ अदुसु पुखली मियामना सजेशन पिरे मसी मतंग से अखोइ हेना कुपना डिस्कशन मयाम अम तौरगा व्हाट आर द कंटेंट इन दिस कनोदा हाइबो पोसिट तौरगा अखोइ से म थाजर के हाइबो पोतो हाइबो पलमे हेतारे ओके अदु हुजकी हुजि अदु थम्बिरमे हादि इसम सम नारे कांदा स्पेशल स्टेटस की डिमांड से मरम चाते हाइना पूरा रिजेक्ट तौरप नतबा मतम खरा सफात्री हाइबनि सारक कदबा मतम अमा हाइदि रे होप आसादि दुम तोबु यारि हाइबि ओपन sometimes अखोइना हाइजरिसी अखोइ हुजिके ngasi impact tv si mayam yam su yam yengbibanina aina kokumi gi maikei digi haitare ai singdoksuning ba mana maru oina aikoi naga gi haina khangbiri khangna biri ba isilnauk singi maikei digi makoina tanba long time ho ki mamang ke adigi talakpa makoi gi naga gi desire makoi gi ningja ba apa mo mayam singa do maitei singa marum oidana obstacle oina tawdana thingjan bidana aikoi si ohen bidre haina lan waru ba haitare modu potu maitei singna naga gi sinauk singna kari gum nunga gi bu tamda maitei singna khogi kalak da bannati tawbatu bu hingminari ba punsi aikoi hingminari ba aikoi pumnamak singsina hena nungai ba inclusive oi ba apun bagi oi ba nungai kanu tawmina ba si hai bagi wakal na putok puni aduna naga singna hek tabak tawbu khudim da maitei singna no hai na hai bodo modu ai do habidana ba inclusive oi ba pot kanu gyok da ba fruit ki ming gyok da kanu gyok da ba by name nata ba pulap oi na koi fruit mayam kuntra taru hujik manipur government na sakangi ba kuntra taru se masigi right adu magi identity magi cultural tradition da masak thok ni hingmung namdana ba pur kudung maki pangum tokpu phangnana bagi namada kari option leiba yabage haiba potu aikoina kokumi na tare tara thokna manipur miyang wa tana jaraga adu oredi kari option leiba yabage haiba potu thijabane haidare masida manipur gi miyam kana gumba kangbu kharen su haitare ko miyam marta si miyam gi tonga tonga khola lebini na kokumi ni kari gidam te special status tali bunu kaina khabar ka gi so haiba ya yauri haitare adu huji akoi karambu option ma thigade hojik manipur miyam aikoi CSO haidare aikoi manipur miyam gi ginen le jeriba aikoina miyam amoina citizen amoina kari option thiba yabage lamido thimine bane haidare timinabam sangi samsam nare kada di amanda cho mo bu waruk dana ba aduga tung koina nungai hongna ba tangdu laita ba punsi mare na ba punna hingmuna ba yabagi timinabam di sangi se haijaina TBU kan hono biu mai chu pakanen khale aduga mathang long dong lak sake jatendra aina premchand lakning base premchand laktingi mai wona ni haijaning base baroi ni ngase gi manu hunna da aikoina hana imphal free press ki editor oibiramba aduga yam senior khoi gi kenoni editor ni Pradip Phanjobam aduga hoju jene editor Imphal Review of Arts and Politics ne aikoina taung Pradip su invite tok jabani yes saibirakpa aduga tawdu ngase Union Home Minister thadok tringe gi सिलिबर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स मरम ओरकांदा मतम चाना लाकप ngam अदुगा मरोइन अखोइदे खुलुंग चाबम सु फंगजरिसे प्रेमचांद ngasi ग्राउंड रिपोर्टिंग फील्ड रिपोर्टिंग तौरुबनिना मंगोन द कुसो अखोइना फंगबा याबे अकाउंटिंग एज ए रिपोर्टर मोइना कमाई उई हाइबे ऑफम सिंग दो खंगनबगी तंजादु लौजरिसे ब्रेक की मतुंग तति आई टाउन प्रदीप सु पुसनजगे मदुइ तंजा लौजगे प्रेमचांद ब्रेक लौदिङैदा प्रेमचांद मरोइना ngasi थमम ऑफम सिंग दुम लेबरे प्रोजेक्ट सिंग करि सिंग लेखरे अदुगा प्रेमचांद आइना ngasai lo salak puthai tu premchan ju tabirang unen khallewa ngasi Union Home Minister na thambirab base Manipur ki civil society organizations sing se issues agenda mayam purakanda memorandum pishan birakpa aduga wari sabi badi mayam di thengnare kari gumba kanda yaragati development gi kari gi motang da su memorandum on ga pishan birakpa tanja do ngai pamjai haibe ofam du thambirabe kamai ubi masai chum ujo matam dai bitare magi do
सेंगना हाइब मतमदा अखोगी अमित शाहना हाइबिरमिसि अखोगी CSO सिंगसि इशू बेस्ड हाइतारे लेबाकी ओइना तोंगानबा डेवलपमेंट अमा एजुकेशन नि नत्रगना तोंगानबा इंफ्रास्ट्रक्चर अमा नत्र तोंगानबा स्कीम अमागी डिमांड तोरकोसे यू उदि हाइबगी वफम दुने अदा मसिदाइन उजरी दे अखोगी CSO सिंगसु लेरिबा अचौ अचौबा इशू सिंगजिदा हेना माइ ओनसिनबगी ममी मा हाइतारे हानदगी सु होना द मसि हाना लोइसनजि मखैदि अतोपा सिंगजे हेक चंगजलु मतमदा अचौबा इशू अमा नानथोखिदरा मसिदा डिस्ट्रैक्ट तौगिद्रा हाइबगी वफम अमा लेरमसु अदुबुदि अखोई तमो जेनो हेना हेना खुंबिरागनी अदैदा अखोइना मखोइना अखोगी अमिशाना पनबिरमिबा सि हायुरगदी मागिसि नाकोइना अखोगी CSO सिंगना चैबजो एफेट माली यामना फजबल लोन हाइतारे मरमदि इशू द खक्तदा सुम तौलै चखत खोंथांगी तोंगानबा डेवलपमेंट गी वहाई वता नत्रगना डिमांड तौबा नत्रगा सीमा सेंबियु सीमा साबियु सीमा थंबियु हाइबसे पाक पाकना याउदे हाइबदुनि मान हाइबिरमिसे अदो मसी अखोगी CSO गी अखोगी लूप सिंगसु मदुगुंबा अमा अखोइना डिमांड तौरकांदा ngसागी मसंग वेन खलिबा क्वादगी चाउ इशू ने खलिबा इशू सिंगसिदा हेना तम सुम लाइथोक ममी तारकद्रा नत्रगना वे ऑफ कंप्रोमाइज की मोंग लाकद्रा kana खलंबा याबिगो थोपबुदि ले हाय हुजिकी ngसागी थमी वफम सिंगे नाकोइना नत्रगना डायरेक्टली कमाई उबु याय अदुगा अमरोम दा हारगा करिगुम कान CSO सिंग इश्यूज मयाम ति पुखटपि डेवलपमेंट दसु माई ओनजन बिरो आइबगी इंडिकेशन हमसु माली हाबे वफम दरे प्रेमचंद यम थागचरी आई हाइनिंगाली तन थागचरी ngसागी फील्ड रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग की अकाउंटिंग थंबीबा अदुगा हाइरंबा थंबीरंबा वफम सिंगसे करीनो मान हाइनिंग से हाइबसे सब चाना मिगी थबोय नुंग लेबो वफम दु खंगद्रबौदा चिनबान द थोगलाबनिना सिबौदी ओरेनी हाइबगी वफम थंबीरंबसे वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रेमचंद ब्रेक की मतुंग इम्पैक्ट न्यूज के मनहुनी यंगबीरबा पुनम के फमदा थुना पुदुर लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मेंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग यंगबीरबा पुनमकपु अमकुन तरा नोक्सर एना मांगोइना थमजबदुनी मदुदी ngasiगी इनविटेशन मरोइना इम्पैक्ट टीवी की साइट तगी एकोइना प्रदीप हांजौबम मयामना मसी सीनियर होजिकति सीनियर जर्नलिस्ट अदुगा हाना इम्फाल प्रेस की एडिटर सो बिरमबने अदुगा होजिकना एडिटर इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स से हाना कोई इनविटेशन तौजबनी लाकपियोन हाइजबा येस हाइबिरकपा अदुगा तौबदबो ngasi यूनियन होम मिनिस्टर ने इम्फाल थादोक्तिङै की ट्रैफिक अरेंजमेंट सिदा ट्रैफिक मरकता यावरगो लेरबा हाइतै अदुना खरा थेंगना अखोइगी ब्रेक की मतुंगदा हुजिक सरुक याबिनबनी ngasi की मरोइना अमित शाह की इम्फाल विजिट अदुगा विजिट की मनुंग चन्ना प्रोजेक्ट मयामा साइगी फाउंडेशन स्टोन लेट तौबिरमे अदुगा प्रोजेक्ट मयामना इनोग्रेशन संगा बिरंबा हाइबताए मस्वागी मतंग संग अमसों कोकोमी यूनियन होम मिनिस्टर ने कोकोमी उनगी भी करीगी मतंग सिदा खनजनब तंजा लोरना एज ए सीनियर एडिटर ngasi के अमित शाह की विजिट थंबिरम वफम सिंह अदुगा कोकोमी उनबा कोकोमी की साइट की डिमांड सिंह करमाइना उबी एज ए सीनियर एडिटर हाइबदो हुजिकती मदुगी तंजा लौननबा खंगनबगी तंजा दु यरोले आई हानना आई टाउन प्रतिपो ब्रेक की मतुंग हाइबताए टाउन प्रतिपो तरामनोक्से टाउन प्रदीप being a senior editor maron hojiki oina editor Imphal Review of Arts and Politics ngasi Amit Shah gi Imphal visit thambira wafam sing maroina project maroi ba major project sing maroina 7 major project ama tamo madugi ino kono hai tare foundation stone let to biram virtual kanoni foundation stone laying ni aduga virtually another complete order project ahum amaga hai tae masigi sanga biram base tamo maroina kamai ubi Amit Shah gi ain khamada ngasai space sungoi choi yambiram gnen kali maru be kari kari yauri paikhat liba project sing chuduna kari maru ena lobi aduga kari ko bukanda mioi kharana haibatai sainari ba congress saibam de dum lepri sam dare kanda mamang da December 11 da pigiba laukthokkiba Manipur da inner line permit chana nani haibagi madurai gi sahi phabagi Manipur gi miyam da gip achoba gip ama haibatai indigenous people sing kari sing protection tawnana ba swai je thupna thupchala kanda Senate editor moina kamai opinion thambinge सी बतादरी कांग्रेस का चैना बदरी हौना साने मोइ तसिना मोइ राइवल इन लेबिना अदम हाना केनुदा हजसी चैलेंज लागतो इसी नियरेस्ट ऑपोजिशन लेना लाकन स्टेट बिसिंग दसोरुगा यूनियन दसो हजि पुरी बीजेपी ने खै हेन गमना लेबिना अदु कीबुरु खर वालमगनि अदु अरगसु तुंगदा पोटेंशियल लेना कसिदा कोइ पावर स्ट्रगल सिदा चैलेंज लागतो इसी ओइबनिना दम चैना बसिमसा तामना हानागी अमन काखल नवी सिन बसिमसा ताबने अदुना ngसाइगी लाम अमिसल लाम तांगसिदि मैम स्पेकुलेशन तौनरमसे नांगान हानदमसु खोइ सोमदा तौबुदि अतोबा चैनल लम चपने हाइजरगस कोकोमिगी मीटिंग तौरिदसु अमिसल आगदि करि तौरमे याबा अदि अखोइगी नागा पिस्टोक सिदा मैमदा नागा पिस्टोक सेल दौसुनु ngसाइ मैम कनु हाइबिर जिनु हाइबिरे
settle tawsu settle tawragasu mayam kai hawdo mo settle tawri ta pamde habi apprehension yam chaw leramba ada kelam law throka dai ki naramani hana tawsi sim tang sida kai no da ki settle tawde ngai leraga kitang moina sumda apan makhra yaudana aide ki yaning do khra yaudana kitang demand sida kitang henba NSNI especially kitang henba hai tare mai constitution le doni sovereignty ka have posidum in na leibina settle taw yadan leiba aduga settle taw kan sida ani thong settle taw gadra haidi nagaling settle taw ga to pai mapan da le ho naga singi tongan settle lakadra have settlement lakadra have su speculation jam chaw nei na ba as tongan settlement lagadi mani problem da kai kai lakpa ka have posi adum hade khana lermina adum ya dram yarum der hai tarang sigi sigi ga sida akhoi mem khanaram duga karam porokatra karam tokatra hai khanaram dri tawdre adu sum chumna gi routine visit oina adu sagi party gi position si kiteng na kalan na bagi ngang ma sai hai dni congress sai raga adagi masai party gi performance and thaga thaga charaga almai na mo male sam khoi tawgan BJP lakpadagi ban blockade ko khre ka heavy mo adum noi chakre congress ring ngom de hai ro I'll be ngom de khoi ngami ka hemo do adu sai gi political party masena tong lo wa adum awai khongi podcast jangba kitang yam routine no visit in sum ure hana khalam do khenam do ade akhoi sei se ubi abasi kai no haida akhoi khanari mi do chodo adigi basis lai tabna te ba ada asom the problem lebi mo ne ha can see lot ngam de ke check mo lot da mi mani pula amaga theater hedi conflict theater am changa ga conflict suman palan zakri si kem cha zakri si ga gi akhoi khanari ma do so naga solution laktori habisi asi kitang hen problem no male problem ya akhoi ma'am su noi hon thokte asi settlement lakadawni lahan ga dawni lakpasida akhoi su kai da ba ma'am kai da thai jitun hai akhoi gi loina mate yamina ba kai no da akhoi si karam da soilo mang da lete akhoi torukan sida amala leiri akhoi si leiri community ma'am se amu weso so kuki ore mate ore nepali ore heta soida mang da omdana tena ada kamai da ge si akhoi plug oina settle da busi kari mo settle da mena ya hebsi alugi potro inclusive ga hai je akhoi solution hai je hani program da kale ba torukan sida akhoi into instance kamai tong se ge he kitang lengthol instance to omchangin la ana le luga mi khar ma sa chaw khole khar pixel ye kitang into instance ton ri akhoi arrangement change ba in matam ge se ta sing hai ge di khodak to ongdang loi to ya ponde ngasi to du 제이 양팀 동다 아토 간 소로 올로페 해드람 그 스키팅 인토인션 토너 봐 시 하우는 사네 봐 거기 theory ma'am political theories ma'am hai kan sa anasrana hai nation is a daily play beside my no to you have no olok pase olok put kai to na ko economic to ngam de ge have se quite successful nation si conditions mo on ya de na o so on the hana le status quo da akoi le hu conditions da a bole ya de ba se akoi politics hai ba akoi community hai living organism hai akoi ahingo poram ne ba ahingo posi chahi yang he nam le lu ga chahi yang he tung le bi ka ahingo po ni ya hanu sal ko ni khande angang ano lak ni khande on ba lak po ne ba on ba lak pa sida kamai to na matam gi na adjust ngam ge kamai to adjust akoi masen accommodate to ngam ge have si sin quite successful ne sin akoi na ngarang akoi gi meeting so office nei na ba ai na so ka sar ko mo thok jarmi quite successful nation ma'am se samna ga akoi Japan herone Japan so akoi udawani mo su matam gi na se mai hana thaini gi traditional gan si system chat le me adei modern era la kan sa doria de mo su onto an san moi han le mo se toga major restoration ngai do se major restoration lo re tor kan sa so moi modern gan yo re mayam develop nation mayam na re world war 2 to kan mai sire mai sire kan su mo ko do just so gi na ho hai ne amung sa mo USA ga mar na USA ga lan na to mo mani thadare na USA mar haji moi khwai ato elai ori na smai to na matam gi just over he se sina khwai de sarai to nation ni khande community khande tap yung na khoi se lenga de lem gi tekel le adai akhoi na ngaran discussion hai do tek ta na bai posi kai ko de resilience hai posam da ka le akhoi ya khara ma khong khom leng da ba akhoi na ina example in pizza kan sa khoi gi ujaw ga wapan nam gi ngan sa nungsira kan sila kan wapan isung ti oi bram ujaw ri kan ka thalai te la kan ma lek nan leng da le bina ada khoi na hai do si ujaw do na firm isu da ka le ada wa do na resilient no ba leng thol ning to wa ada tu su to ba khoi khong khom leng da ba ma pulam na hing no so no hing no si kamai to in hai post no da ngasi ami sage visit to si posi tat sor to si atoba problem thai dok le have nu khange problem khoi na ga problem si settlement ya da ni khang de
aduga uyana do khara libagi nadrana structure si chang hin jaro jo por khara libagi khudam ni male si akhina haisen kon tung kon gi eda khoi se si da community be amle mine ka sa community man wai da wai si loin ma ki one kitang loin noi na ro do na ada khoi se si da kamai to settlement of si ge hebegi thibase we pulak thibna om ta ka le okay maikei am khakti solution natabunina maikei yamakwanina maikei am su harawanba adugo maikei am su magi ningba thungan ba haibagi formula se irai lai formula natabunina matam logo mali adugo anytime settlement di puraksano adugo anytime settlement purakpagi phibam duni haibni tawbo tabire se bathang naudong la sake oja Jitendra maroi nga sai misagi wafam speech ta tabiram bane medudi issue mayam Manipur ki state ki obe issue sing kari singi matang da civic society organization ki stand aduga thambirak po pham sing yam toina tajare yam toina uzare even adu hojik phauda development ki kari gi matang da pukalak po pham sing se udri mathang da di inkhalak pada civil society organization da ki inkhalak pa issue inkhalak pada development ki matang si chu yawbiro haibagi wafam se being a sai gi senior koi ki keno haibatai member Kokomi ki mamang na so topa mayam sing puro lakre hoji kudi kokomi civil society organization mayam na punja laga sembi badu mo umbrella organization ni mai often se kamai thambini kamai ubi kamai thambini nge pa kadungi akoi home minister na haibirek popotu atop thaidok ko yana na bahai manin haidare akoi gi wakhan na khunjo haidare de manam di CSU sigi limitation kar legene okay manam di CSU hai sina mana tobo ya ba musum tobo ya daba haid that means aine kadai bhogda area kadai bhogda oiduni kara kadai bhogda oiduni opposition aina ma lei riba opposition tawda potu da khoi ni CSU ni tokslurdi yaru reba adiga CSU haiba itself sisu government ama lei je pose government se iku yengna bani aduga iku gi rivalry hain khalur ga de su langane ba CSU ajdi magi matam gi oina ma maru oina human right mi gi phogum tokba kano da mangalakpa adigi issue based tawbo potne hun laise aduga development ki matang da di adum magi opposition gi kangbu na sum hai adu kanu su hai aduga aikhoi na madu changjilu bagi madu kanu oide hai da maram di huji aikhoi da mang da ta dun leri di maru na khoi gi mioi bo gi punsi mioi bo oina hinga ga mioi gi magi phongom to right phongi bra se achau kan than ne ba okay masi gi posida hana tha hai da do huji khoi gi kanu na mama gi 2017 da prime minister masamang na Narendra Modi masamang na khoi da hai ba atop ki wakhan khan gano object development ki batang da what kind of any development na khoi da khoi project or khoi to ge na hai ne ba adu di government ki mathong na hai da adu di khoi na mu du ku ting lu ta ra ga di khoi ki kano oi di but tabu bu government na ta lenga ko na any development ki namada pukhlak ko project ma ma da madu na khoi ki tung gi punsi da khoi hingi bo ju hingi bo si da madu na sol ka da ba ma am lei ba ta ra ga di madu khoi na objection to hai da sai khud mu na har ba da ukhulda huji khoi chromite phangi na haiba adu chuchan bode uranium phangi haiba tamilong da thau phangi haiba amusung akhoi gi sigi khobum gi amusung lokak sta thau phangi haiba masigi thau mayam si phangi de haire masu phangna na bkhona bu madam da puthongna na bkhona bu madam da miyam gi akhoi gi ayab yawra aduga madugi central government na puthor ko scheme ni haiba da su manipur government ki state amagi pongpom to ko makoi gi shehar kyam lei haina asugo adugumada ekoina haiba aduga objection to boya aduga madugi thau ma sanga khujuji ko thengnari bopu ne haidare ko thau du madu sungna na khona bo matamda haing tung kaire kadaba ikogi environment ta solo kadaba mayam ma adugumade ikoina objection to boya heba adubu development da di asai home minister haibi do yam pai yam leingak pa gi lusing amona development ki ma kai da on chala ning gi apa ma do yam da phai da adu subu apa ba je ceremony but tobu aikoi na hangisi aikoi no hujugi le si aikoi gi masi hai ru di anti indian on he uba adu gi wakhalun da natta aikoi na se ngarang makta aikoi na hujik ta mo no jai ko do hujik khongi ba malem gi atongba khongba 5G matam ne hujik si malem di kadai de kari to re ji khang bu tan ja sida aikoi na hujik lai ri ba aikoi gi furup ki oi ba identity crisis aikoi masel gam na ta identity ki oi ba masa gi oi ba pun ma ma tong na khali ba masi kadai de gi no ngasi aikoi ni sai 1949 de gi sai umra he na lak pu sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ Okay, thank you. Tawang Pradeep Maruan, tentak na ay ngonda question ani lejari Tawang Pradeep ko tawagta. Ihanan basi Maruan amisan thambiram basi civil society organization issue sing kari sing yam changna bti tengnare development da chukar mai onjin biu submit torok pakanda memorandum gumba submit torok pada even development gi kari wafum sing yahon ningi habi indication duni wajati tendan thambibni na madai dudi government gi nathagana political party opposition board so government sek tawjana bai se opposition chong lejari aduna adwai du development gi ri wafum dudi adwai area du thamjage aikoi di matam matam du gi leba ki thokpu issue sing kari tawjaba voice tawjaba se aikoi i thokni habi da tawo kari opinion tham si yabum to prank le tasena khoi CSO and racing si khoi radical democracy ne moi hai khoi tasena democracy is the power by congress anybody BJP want congress want power by congress check to no bi henjal laklan bi kan henjal gan sira kai pu lak ni na ba to ni to kan sira adu gi thamba civil society hen hai sira adu gi po ne ba foil na ina yeng na banate foil ne si to hun to te to khoi hai to si prajan mai hai kan da praja gi intellia ma gi kan na vaya mi da na Pajana Pajabigi Pulse, Saka Kangan Bagi, so or side development out of Hargate NGO in a tie up to her in a private private partnership kind of NGO Aquina NGO since you Mosu Totorina, Makumako Sakano, the one Chang to we possibly another. Adu Yam can already NGO Roina, Tino Possible, and how the NGO Aquina Hadiki Saka is the mayam criticize on AC NGO sectors motakidore ka hebu monda ya heda singna pangin sinere ka hemonina adu ya khuna high dose ke noida NGO roina te development ya pamagadi development ki sabok no tawgadi adu mudna to pa ejana to an khre akoi hasikisina CEO so lei mam sina akoi gana public praja gi mood si sarkar khangan bagi sarkar na praja gi mood against dokan da khoi si to no haibagi adu magi haigi interlocutor haitare Prazaga Sakagi Margi interlocutor never. Adu Labagi roles to close the Hagadi democracy or Kaibeleva. Okay. Civil society is a trade union lane no have never. Trade union later no have Patolo Hangano when at the Sinlay, the Hackans, the trade union, the Kansas company, Nazagaki Sakagi. Civil society organization must labam to different role ne, different platform ne have you need. And it's a question in Tawa, Maroina. Handak se kokomigi mamang the buti adum integrity kari wapum singa adum vocal habitat so I later handaki da one new push special status saibagi wapum Manipur special status grant to also within the framework of Indian Constitution aduga maruina tung koina Manipur ki integrity singak pungam nan bi haibagi push se sene de tamoina masi kamai ubi center no masi tarai pithopo yagadra amisagi response puti matam sapatri haira manida mo kamai tami sida sida Constitution is a basic structure so carry home yarina. I in a with Article 3 on top of Haze. Article 3 on top of the Yamchaw Yados Mandi, law and constitution Mahatin Jagreva. Basic structure is Article 1 to 22 size basic structure is in Chennai. I see me Shimdo who Yamachowa majority, super majority, Eleganda, Parliamenta. Untuk pada pagi atau mandi. Adanya saya ina falinari mani iba steer with the nation. Ada article 3 je nenya umi awal. Nenya masuk macam yaran diri ni. Ay falinari mani article je matang para same article je. Han lak reva. India tu ye conclave tu subana si speech MP re. Ada phondo re. Phone speech tu kan ada phone re. India tu ye phondo re. Ada mana tu mui World Federalism meet tu bukan mana si same speech MP re. Ada kau ada 2013 zaman lagi iba seri ada mui awal. Ada ikan tu orang itu kan kita mangan seri mana article 3 se lotho kita ni federalism ki spirit support kahel mana ada state ki consent dia tu na state में सेंधो को माइसे सेंटर को तो ते फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा इसी सुना या हम तो ते article 3 लotho की हरे मने ada ma ho tune jo level class ki 2013 ya like seri maise si federalism on be federalism si challenge no ba article en khange maram dusma bi ko adun kin sang rani ada mana Haziki article 1 is challenge article 1 then federalism ki conspiracy India that is Bharat will be a union of state. I am union of state. I am Punjab have a Lebani unitary state. Nati have
article 1 da haire article 3 na state map thuai ai mami ngotho ga ai loi haire na asi leifum thokten haire dagi corner going to get the basic structure ki posal aka sarna okay Keshav Bharati versus Union of India case dagi ruling like is the basic structure constitution ji basic structure sma kahin yaro hai wo hai rewa hai kan article 3 jaw le mana haidar kan article 3 si lokho ga daram leader su si sinagum se mai wada da ho leba hai je phali nai manu si jurist mo si India constitution mai sengna munna magi implication ne yaw khang boda mo se kuthan nai minina moi phawda su lokho bodi yaro khang ya ta khoina demand to bodi ai adu results yam thorgan have yam kan di hopeful we den okay thank you tam oda na matam di lo shala abdi buloi ado 1 minute aina aroi boina sum thamjaning se maroina mi unabai se unabada nungai ba wari utai nungai ba se mathang su dum unaning bo phawbi ko ngase ami sa unarumba wari sabagi mut haitai oja chitin yawi ro bani na makha ta na unaning ba mu phawbi bra na takana unabada thokna nungai te mai stand no yam rap and tap ni ekhoi da wa ngang boi tanja ipp te matung no unabada ga di yawjer ro rai kain khan bra kamai tamin magi uchiki akoina just 22 minute unabasida akoida feeling je ani ni hai okay han bada phangba akogi 20 minute kanu 19 minute kumasidi yamna free and frank when yam nungai hai ta yam nungai chana adu gi matung da asagi akoina miyam gi oiba mandate ama ngarang lowi kholi haina bokono tamu du muda mana pire gi bokom de kitang nungai ta wai ta matam kitang chapati hai bida wakhon je akoina khalam bo wakhon gi kitang kanu othai na bai da adugi aduni hojik phause hamne nungai aru kitang nungai wale ado ai hana matung tarak pada kari umbu unabi tanja pangati unabi ke trajuni amadu da khoi unagani habadi maramdi akuna sangsil bu kongthang che akoina tanjali bu demand chi miya pumna makine akoi tungi sawana widam tane akoi one and all akoi pumna maki inclusive oi photo ne ba okay thank you hope umdi still adum exist tori habne town de blotion lak pas just 2 minutes ta ngase ke ami sai view se ami sai visit se boss eyes view do tam kamai ubi tam adune ta sena ai su uzab dari moi asam election kui dari nasi lak pada ko mane puri jokso misi kan lak mo man hiring mem sita yam kan important yo post start from them sira ma akoi development project ma inaugurate or ba city routine na ta pot ke the way lak no hai kan sita ko na hasi ko da hana speculation to ma dum so yaudre ko adana chumnagi asam election gi asam gi vote ko gi asam gi confidence ha no lak kan sita mane puri jokso mane puri BJP state ni haina ari mo lak mo male ta sena ubasida koi hana gi aru akoi khanari me amta puthorter mina ba puthorter sena adu is problem le ham akoi nei khan da puthorter me no kari no hai kan sita losin ya da problem khale re have was uina aru ta sena ye ora gi hana ki visit si manipur visit haining de asam visit haining okay thank you ojai jatendra adu taung pradeep ngasi gi pegi su de lak piba adu ngasi gi manu ngona se mapung phahan bebu de lo sela puti kai khomnu jiriba guest ani mapu amkan ta gutchari ngasi gi tamak ti big news ki man huna mata asilo senjer butan jai role adu lamdam se tholi ba thodu wa tho kya game rek report ke tamak impact news mi ta dur lebio